muraho neza. Ni intore Alex ya Kayanza Ribakare ya rubabaza nditunza amaruhu maramuha biri ku nzira ya Gatara wari mwenende. Ibi ni Birori TV, wakora subscribe, comment, like, ukoze cyane. Makuru menshi meza kandi adasanzwe, abarimo kapiteni muri RDF na koloneli muri FARDC bafatiwe ibihano na EU European Union. Byagenze bite? Byumve, tega amatwi ikira gato nkubumburire nkubwire buri kantu ku kandi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union watangaje ko wafatiye ibihano abantu 9 harimo kapiteni Niragire Jean Pierre wo mu ngabo z'u Rwanda na koloneli Salomo Tokolonga wo mu ngabo za Congo. European Union mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye kuri uyu wa gatanu yavuze ko abo yafatiye ibihano ibashinja ihonyora rikabije ry'uburenganzira bwa muntu no gukorera ihohotera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukomeza amakimbirane yitwaje intwaro no guteza umutekano muke n'imidugararo muri RDC. Kapiteni Niragire Jean Pierre uzwi nka Gasasira yafatiwe ibihano na European Union nyuma y'uko muri Kamena uyu mwaka yagaragaye ku rutonde rw'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda bashinjwa guha ubufasha M23 na raporo y'impuguke za Loni. Iyi raporo ivuga ko mu basirikare b'u Rwanda boherejwe mu kurwana muri RDC harimo abo muri brigade za 201 na 301 n'abo muri Special Force bari bayobowe na kapiteni Niragire Jean Pierre Elias Gasasira woherejwe mu butumwa bwihariye kuva muri Gicurasi. Inzobere za Loni muri raporo yazo zavuze ko Gasasira yahabwaga amabwiriza ava kuri Major General Ruki Karusisi, umugaba w'umutwe w'ingabo zidasanzwe. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye muri Kamena yagaragaje ko abakoze iriya raporo babogamiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ku rundi ruhande yanagaragaje ko hari abasirikare bakuru bo mu ngabo za Kongo bakorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR barimo koloneli Salomo Tokolonga wafatiwe ibihano. Raporo yagaragaje ko uyu yari ashinzwe guhuza impande zombi FARDC na FDLR no kugeza intwaro kuri izo nyeshyamba. Abandi bafatiwe ibihano harimo abagize imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo nka M23 kwigwaneho, ADF, APRSL, Codeco, RS, FDLR na FOCA. Ibihano bifatiwe birimo kuba batemerewe gukorera ingendo mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi. Ikindi, imitungo
babifitemo ikaba igomba gufatirwa hejuru abaturage bakomoka mu bihugu bigize European Union ndetse n'ibigo by'ubucuruzi by'aho babujijwe kugira amafaranga baha bariya bahanwe. European Union yavuze ko izakomeza gukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo ishobora kugira abandi bantu bahonyora uburenganzira bwa muntu, abenyegeza amakimbirane yitwaje intwaro, abateza umutekano muke ndetse n'ababiba urugomo. Ababangamira amatora ateganyijwe muri Kongo mu Ukuboza uyu mwaka. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze ko nabo uzabahana nyuma y'uko no kuba hari 15 ushinja iki cyaha wamaze guhana. Amakuru yarayo tuba twakugiriyeyo tukakubwira ibishobotse tukaguha byari ibyo n'ibindi wajya wisomera kwirebera. Iyi nkuru twayikusomaga ku kinyamakuru bwiza.com. Ni amakuru mashya abagezweho, ibyavuzwe, ibyabaye ako kanya turabiguha, tuguha ibyanditse tukabisesengura. Ni ibyo tubiguhaye. Ibi ni Birori TV. Komeza ugira amahoro n'Imana, komeza ugire impagarike n'ubugingo. Turagukunda cyane.